Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sanong suabon kumadatid insanan. Sanong kinapirubaan. Insan pag kaswabon na may no. Di nakapagyampay kanihab nga panggilan ni nga Eric eh. Harat timpu-timpu dot sigag kad ay sa online. Hinanda kayo nga akita ko dot gumuit ay adi asa nang line iti dahibay no ka. Jadi may tako pati lambuso miampay dot syeh takot tambalut nagi miampay taka kago di tampinay masmil maya dot kaumsikahan production misi sa takot na sambayang pati lambuso tino.
Mogi sesuai kata purimanan Tori limon ada tau sinduan Kada ketongo haroson lihon Haroson lihon No gitam balut Yesus kesasarit korongo memoduli Ay soko iran Sinundaw kadang ketongo Yesus nason lihon Masuk toko sanglunya Ko suro toko dinangaan takan Korwol ginaw inpong sara Kana katongo haro ison lihon Haro son lihon No gitam balut Yesus kasasarit korongo mamoduli Ay soko iran sinunong kadang kotongo Yesus nason lihon Haroson lihon No gitam balut Yesus kasasarit korongo mamoduli Ay soko iran sinunong kadang kotongo Yesus nason lihon Ay soko iran sinunong kadang kotongo Yesus nason lihon kadang kotongo sandilo di Yesus Kay kano misisa tako isuang na sambayang kinarahingan it abantog isuang kerajaan sorga kung sikaw tu kaswaban na bay no alumi sa piramutan dahay gisang bakano yahay magyampay isuang dat sambayang minsuswabit ti may no anuay kasiwatan itambalo-tambalot dahay dasuway gisam dat ilo nga kano isuang dat kampayan da sambayang iti tinasambayang dahay isuang aran Tuhan Yesus amen. Kaya sunong sabon kumadatid ay insan po kung sikaw dabay na to hara kasiwatan kasari dati do kapag yampay iswang da sambayang misusuwab suway ti pamadid no basanan gid iya dit hara ta kurang topot na kumayan dit Tuhan Yesus set hanya satu yang kurang kasih nga miagali dit no basanan no podi dit haro diti sambayang minsuswab nga ay so di kanihab nga miagali dit kurangot haro no kurang sayra no pod no basta kad harat kabaktian nga miagal didit nuri diit ihati nga sangihumihum yoho nga ayahum ay sa di kapailani di nga ay kailo hibela di magihum suway wah kato soro ko akan na pakaharot kabaktian mungkin hara kabaktian da suway tay ko haray kabaktian secara pribadi jadi puji Tuhan tu ay haro kasari kasiwatan dati kamayan ko dat iti napot ay sa lain di kanihab nga
iso ipanggilan kumadati nakuro sorohon na po sayra na po ay sa lain nga sangi humihum ta kadid hingga na madihit pasalimbahan da boros dusun di kadati nga soroho na dati panggilan ni matire buli jadi dat atay lanam tinomod da kinarahingan la nga ngonto kana pa di paulia da kumakinarahingan buli jadi tinomod tu papapuriman dati dat hirih ni kamayan di ayat dat ihumo ako na daw kayo dadamat damilah takapad ihumo ni kinarahingan tu hara tempo dat magihum takapya kinarahingan nga taka na milad karuba jadi kamayan na magihum taka kinarahingan nga taka ka kita disya hari dua kamayan kumaysa natutupan na peluang dati da magihum makinarahingan ihuman ta kay siya manatas ta ka nga ano kita rati na pa di nga iati na pa nga narikot na di surupo da kapasyan ta ka na milang magihum kinarahingan ki tu pengkura pa di magihum bot iati na pa nga narikot na tampak kapasyan ang kumadua buli jadi da ina pa kamayan dat iya di nga aray tanto kod natutup na di pintu kasihan ka jadi dadamot hara kesempatan hara kasiwatan hara tempo ihumo na dati kinarahingan tu hara tempo insan tadaw ay lanam sangira dat ayso na di kasiwatan dati dat magihum makinarahingan aysa na kasiwatan dati dat ay miyampay dit pangatambalot ngay isuang dat kabaktian misisa da kabaktian jadi puji Tuhan tu haro pelajaran dahiri hali piad na Taliban to kadilat isa pelajaran dat alumis karay tilat hari Sabat saninaru ko papasampay dat pelajaran mantad di tahun lalu aku pun nakombalat ay menyentuh iti pelajaran berkaitan do doktrin tu kapurimanan ko na paham iti na pelajaran natin nga secara umum kapag imang nga ina pa pelajaran da away anta ko nga awin sana na pa rin nga it atari mo dat pamusarahan dat insana na katumbayaan akan pia ka Adventist nga right na paka itiralan ko posyon iyalo nga miagalo dati at away andilo ka daw jadi atari mo datangulun nga aduya edit pasanong ikarikat takalo kago lagi jadi alumisi da kawaya pasal hari Sabat it karaitet ang doktrin dam karaiti bola nga ako ni ko it kasusuhay ko piya didambukan itiag alin di hari kagalagalan okay jadi bayi no pati nga ay iti na pa pelajaran natin nga numan pa yung poho dat 18 hari bulan na gidi na bayi no 17 na Taliban na 17 18 hari bulan di bayi no jadi bayi na pa di nga ayat na pa dati numan pa yung poho dahil Matius 7 ayat 16 Matius 7 ayat 16 minaboros mantadat tua daw atutunan nuhyolo kanunang ko tulod na pa nga may pangupo da tua da anggur mantadat ikasuluh taika buah arah mantadat id sakot darugi. Oke, jadi mantadat ringkas sepuluh ayat toho dini anwo nga mantadat tua ya kau napa nga katutun kau dialog. Oke, ino pa
pira-pira timpu di nakatalib nga karai terkait kehidupan dalam keluarga. Kaubasan na po dati nga harga borosot ay hingga nangkut kosaugon, hingga nangkut kalimpakon idit kuah det akon ko hirit takano kage di mana tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi. Tapi ke bapak borek anak rintik awarak kapay malahing awarak na itanak barutan na pay malahing itanak nga barutani iswangget ay hidup berkeluarga bermasyarakat nga lebih kurang matid ieu dige saya kira na pod ay tutunan na pay maha-maha na hit malahing itanak nga pay maha-maha iya kadaw takuri kakitanan sekira na pod mantadat katurunan da pamimpinit malahing peratus na pod tagayo nga ina pay tanak tay ko it manangaki nga alantik da pamimpin miagal ko YB pia mangko nga edi higi iswangget tugas-tugas sa kampung tugas-tugas sa gereja hingga no po nga miagalidit isyelo tu tanak kikuo miagali katurunan ni bo jadi isuang pelajaran dati nga pinapot-tapot tilet ay kapurimanan dati lo mantad tua katutunan niya lo iati sebagai tulun-tulun di pananu da kinarahingan nga asar tulun dat borosan da tiade ipagilitan dati nga mo boros si makud iade ngaran no di SDA kage haron na pa ito magod-tagod nga apakay nandahit ngaran dat SDA hom iloi ka. Jadi ina pa'y kapurimanan da tulun nga hingga tadon dati. Sayra na pod oray tanda hingga tadon dati nga hirinon dahit kapagalan ujung-ujung gat hirine pasalawon. Sayra na pod hara tulun dat mo borosa ngaran dat SDA hom ilo ikawawayon ka nga ngoyan na pamati intangay tiyo di nga yun di papasala ikinarahingan ge tu iyati na pati nga tuwa no suhahi guas jadi ngaranad SDA ka milah na pohom ay haron na pa masalah iti tulun teka ipagilitan dati nga kada to na po borosat ngaran no di SDA ka tu iya din na po boros dati nga imati gua sa pasalaw ni dige mangkanta ko na po mangga ayah adi tagal mangga tu onsom mga kanta ko na po timadang ano po oso nang itua ako rilinso susuputon tay kapukakon kada timintang idi guasam ginayo-gayo guas ka kinalulumi sa guasam iya ti hitua ka o kita datit agayo hitua may ukabay nga ngiradat dintik isat rulaw susuputan dihit suputan it timadang nga ginayo-gayo na tuwa ongkoroy tansi ka ina po kaubasan dati kakitanan dahiri nga mahano po di kapiyam iguwa sa pasalawon to ko di jadi papasala to ko tit jemaat nga ngano po di iguwa say nga papasala kinorohingan ngaran dan SDA ka karanang hano po di itina po di SDA nga arat
Insanan na po rin nga man tadi kalau mo kon ditulun mo gi. Tanak kikuhom yulo ka. Sera na po ako nan dati asa nang isa sang ulun nga pokomuan dati tanak. Kamuyan na po di nga pokomuan ta kay isang anak ditulun. Lebih kurang itu dila. Okay. Naraitan dat iswang pelajaran dati, saya ano pa katarima sa sangulun dat beras sa kinarahingan, ponsuon abaptis, nga naboras dat sa kurang-kurangnya dat itinapat anggota dawago nga manganud lebih kurang ke 3 tahun. Tay ka haray ka 5 tahun kamayan nagidati dat ay harohot kematangan iswang darohani. Kadang-kadang ka haran na pagi abaptis hindi nga sayra na pod na pahit background latar belakang keagamaan di siya nga aktif ni sid iswang isa gereja teka ugama daw lain abaptis na Adventist nga ina pahi pangintangan dati ay obuli ni sila tu pamimpinin da dahil agama daw di lain ka iho nga hari to sarokutid di nga tumanud da pod ay pangintangan na pelajaran dati bay na sa kurang-kurangnya 3 tahun amila nagi dati kamoyan dat hara kematangan ni ditulun iswang dat pengajaran Adventist nga haro himati at pangaruh hila da suay gi sakira na pod ngaranay siyo 3 ka 5 tahun ka hapod tahun piya siya sebagai Adventist nga ngarano ay sa na pa'y pembelajaran secara pribadi, hubungan secara pribadi di siya kumakin rahingan ngaran na rin gisamin dat katulong ngaran na SDA home ka sedangkan ino pa'y kapasyan ni ditulun sebagai sangulun Adventist nga ay sa hubungan pribadi kumakin rahingan ingaran no agu mo ta ka matiti dat ingaran iswang Adventist boleh jadi dat yati na pod ino nga susu iswang ni Adventist nga pibandingan ta ka na pod dit convert teka it sinumuang Adventist bagid ihom akunan ko ina pa'y sinumuang Adventist nga lobi karalo mo dilo dat kailaan di boros kinarahingan mantad ko ihati di Adventist mantad ilo na pamati sumuang Adventist ilo ina pa yung monopot ko piyahom ako ni ka alang-alang kajian dilo nunuhiti Adventist nakura tu sumuang ako harohi ginaw dilo nunupiswayan ka pingkati dahil ajaran nunupiswayan iti agamat Adventist iti ajaran dat ugama ko dendo ka jadi irin mo na taos na kapesya mangilo may na siya pinguhat it anggota-anggota dati mungkin pastor-pastor dati haro na pa ituhot na kurto pa yung kamping ka nga ihati na pa ina susud iswang ni Adventist iri paging ngaran na kadang-kadang ilatang anak dati nasusud iswang Adventist kadang-kadang harati kamoyan dat zone salesa ondas di dati susuno pun Adventist asalamat no haro hitir di ginawa abaptis na po asalamat na ti ka jadi mentok do kayo iswang do grup iti iman tadat kau gamanda suway nga binalajar kau gisambat minanarimo ko tit ajaran Seventh Adventist pati lambuso na da kayo hot kajian pembelajaran da kayo mantak dilat boros-boros kinarahingan iati it Adventist mantad
ungkalat no pom Adventist no nga may to ko anwa iti cabaran dat kaswaban da bay no may dat ihati no pom borosan dat ngaran dat Adventist ka atau poti ko piya kadang-kadang ngaran to ko no isu ang Adventist tidak kira it tanghanak dati ihati imolohing imong kita tugas i gereja kadang-kadang atau poti dat ngaran na Adventist sisilo ka tui na pahit kaboboyuhon i perbuatan dati nga popok kita dat ngaran to ka na Adventist agumo ta ka matitid ngaran no jadi kaswabon na bay no iti na cabaran dati sakira na pod apurimanan dati dat ngaran to ka na Adventist iti na hit pagangatan dati dat I will go magidu ako man tadi tingaran no haroy dit sangkani habi dit karait dat suam-suam kuku ila na pa komanda suam-suam kuku iri na hit ngaran na Adventist jadi tangkiadan to ko lang ngaran no mo ito ko dat tok iyolo no mati kapit Adventist kapiyo ka sekira na pamiyampay to ko dat tambalut dati mungkin haray tambalut dati wagu pon na tutunan to ko kaubasan ko na po yung nga igereja lah bergereja ako di lad hilak kaningaw antakan ni pensikul tingkatan 4 gisambot mantada pada mo na mo taon gisambot 2 na pada misa taon 5 tahun ko bergereja hilad SDA pakan kaningaw uli karena dat ina pa hilad diha kamoyan ta kay persinggahan harakorikot nga akon ko tulun dahiri akon kakatilambu sa hiri sayra na po haro tatamu teka kumaraja dawago dahiri kuminsan lagi may sambayang nga nunuhit ginawa dati ko kita ditulun na insahan lagi orikot naman hindi perbincangan sekolah sa bati di nga tau kom marab po di pa napatis yun koki kitanan nga buli na isyo hoy hari ginawa tit iya di bo iho na po iya di lah insahan lagi karikotit tambalut tahiri de sekolah sabat tadi ngatok marab di pendapat siyo buli na ba buli na kakitanan memang buli no nga sayrap pira-pira sabat ini pa itimpunan na anggota jemaat dati nga papa kita dat tumpuan dilo umadit sangulunid de miagalidit paling tadah kadi ba sekira na pod iya ako tua karikatiwago nga miagalidit di haros saingan dahiri ina po di jamaat nga papakitad lobby o minat ilo dit iwago do na karikatid nga andado pod o nga sambulan 2 tulan 3 tulan kita no naging pengkura kapya kaway ang ditulon man tadi ditua kagadik atutunan nun isay siya man tadi dit kaboboyuhon man tadi pengajaran daw akhirnya atutunan ditulon hindi sekira na patambalut iati inakombalat medhilasadu paingian miyampay tambalut antakan na po di timpunan dat paingian kad isi sa obilik teka isi sa walay ay so pumasaalah so ngira-kira po ang sanang po ba anda do po ang sa minggu katalib sa minggu ay so pumasaalah sigog kadi sambulan sambulan 2 tulan nga kada patay no di tok kom ietih kapi pom ietih
iati kapiyo ipamaisyo kanu di atutunan nun lagi di siyod ay sayram makan ipiring nga pailihon na po sedangkan masing-masing cuci piring nga ina po sanga daw do ta daw pailihon piasyo nga asa nang takan na po manusi to it wago pag nakapintutun sa minggo pailihon na di tamalot piring daw dirim tidak apa ba ito ka umbala po gisambulan daw yo dino po 2 tulan gisambosan taon dat iya di nga to kay minta lang mo ti di rogon do iswang nga ginawa gid sama-sama karaja sama-sama bayar sewa sama-sama bayar air listrik embulayan ngayon dito di jadi iswang ka karohanian nga iya dihi sayra napot harohit atarimo dati sebagai jamaah nga inapay pamusarahan dati kumadi siya nga kada daharay tumitik ihati napot tihom haraday ginawa dati abaptis sa pay sa sangulon nga tumitik kapay siya dat sumonong dadi yo nga dito sa roko tuk abaptis sa pay sila tumitik kapay sila kasimban kapasyon ka kadang-kadang isuang baptisan nga baptis sa pay sila atagak pala sakit tisyo harang nga dito doon na po kiyo dito sa roko la nga irih pagi dat haro hitit sayra na pod aponso nga haragya kagoy ka mo na baptisan ro sa kira na pod ikapasyon dati kasari dati pombanganon nga ino pa'y baptisan ni dihom ato ko katarimo dit baptisan ro o tarimo na dati baptisan air nga ino pa'y baptisan rohom amo serad ino pa'y kapasyon no nga dati pa'y samokon kumakinarahingan jadi irin nanday ngaran di itambalot dati sera na pundat ang sambulan kapay ngayon miyampay di siya at tutunan no nanday siya nunuh kain tutunan no mantad di tua daw nunoy tua daw ikaw awayoan di siya manusip piring papatambori nemos rumasam nga among hup damay kain among imuhaw nah isay daw ko itiyad di harno po hipagilitan natin iyod di ko dat kumadi tambal udat do kayo hom tuk sikapay na kama mokis kumanta di kawayan dat iyod di may da suab nga kasusuay tambalot nun mangimuhaw ngay ko na di magonsok ngay ko na di manusi nga na di piring iswang na pikaruhangan nga iya dihi antakan na po di misisinta hari sabat gaya iti antakan na po misisinta nga tokoy ay so no but ay sa kapurimanan takot it painsala apay ngontok ikaw yan di sangulun ba nunoy perbuatan di siyad it o kita datid hida patut kopi yo iti dit hida dati otarimo nga uli karena sinta karasom it pandang sebelah mata to kono po di saya buli biasa juga ba itu nanti hari ginaw ti di mo umbal di kakawin na di nga sambulan oke po karikat 2 tulan sigog ka di karikat santaon nga tok na di atahanan hirin anda kombal do migogol lagi tu man tadi dit kaboboyuhon itua di kaboboyuhon di siyam tutunan ta kanan day sindo tutunan da dati ipasangan dati kadang-kadang may tako sambol la idan tambalut mo ako dadi tandas kanu ngatok ararawit
manawalad kada po ka o basi karuhangkod manuntugot tandas sa kasaliwan dahil tandas ka. Ihati na po iyo kayo na po hit sawo katua keluarga pia nga aporluhid flash da tandas ke kada da tandas nga ingay karuhang may pangurus. Jadi ino po di karuhang hindi nga may ako tandas ka di tambalot daw araraw ini siyad may sagulo do may diri tandas at ay kalau kalalapas di sawa ko di latadasam ando siya tinuntugan ka haro hitir deh. Jadi iya deh kau na po sama dat ikusay ka itando to main simbanay ta kanit kaboboyhon na tiyo digi ilo piyahal hala tong akoro ilo nga silih da tuwa kumadati imiloh da tulun da ilaan num isay to ko. Wah iti na patua-tua iti nga paporikot dat kantakan dot miagalo iti na patua nga kintalang gid antakan dit har masaala mo da sumono mantad na da di masaala hidi ayin tutunan tokod isay tulun mantad na masaala hiyati na pa nga ayin tutunan da tulun dat isay toko paing kuro takot tumagwang ka isa-isa ang masaala di isuang nakapasyan mantad na masaala kadaw nga tutunan takot isay kinorohingan. Sayra no pod katagwang nga masaala nga iyo kayo himikaruhang isay daw kauhit paling relax paling tenang nga tumagwang masaala. Baling kahangon na iti sa iswa nga masaala nga inapahi ikaruhang dakaw ay sabaro po bagya ka. Katagwang nga masalam isay da ko'y asaro dumanahak kasisiwo umadit it pasangan dati kadang-kadang kat susah na itiso nga atahan ang itiso song puro pia kasusah nga atahan ang itiso ino pa itisam ilanam mitomo piragang po turos isyo. Jadi iti nahi kamoyan dat haro hikadaw hit pelengkap isuang nakapasyan dati mungkin dat oruhaid sa kisang ulun nga ina po iti so nga atanangis yo irinan dat asilihin dat pelengkap isuang nakapasyan bari isuang da jamaat nga iti masaala kadaw nga papakita dat iya na pam hanggatadon da guwas no agu mati guwas takatid isuang nga karohanian manuh takadad inupay guwas kapaya dati nga pahingimpaw kumadi Tuhan Yesus mantada pa dit tuwa mantadi dit masaala awayan dati atutunan da tulun dat isay guwas no ngano pa dati patilambus sila ayat 7 ayat 16 sila nga ringkas daw may galit rambutan dari tua nga durian na guwas teko durian na guwas piasawa tua lebih kurang iya dilag jadi iya tidak hidup dalam korohanian nga manuh toko dat ino pay guwas nga Tuhan Yesus sekira na pot rambutan na tua rambutan na giaguas kudi kay lakapi at tua-tua nga itinapabunga mila pasimbanon nga iri pambakasari guwas isay da hit o basat may papinsakot mancantum ina pa hit
ngon dati pocon tumo nga aku pano korong aku pano kakita det misuwayo guas rambutan na pohon rambutan no nga magisusuay pun deban sadit rambutan sekiranya po durian na pasakatan hingga katudet musangking ke ralit ke sukang ke nga durian nih mah amilodot durian na guas nga rambutan ngayon no pasakato tay ke rambutan na guas nga mangga ngayon pasakato pengkura harat yadi ka sekira miagalilo bunga kertas ay milongan pasakatay di bunga raya mesti bunga kertas nakasari hingga nakud it o silaw tusak it o pura ka tusak aragang-ragang tusak nga iso ima ka bunga kertas jadi iati kinorohingan nga iridahat ning guasan dati durian no pa kinorohingan iati nga durian na tua rambutan no pa kinorohingan rambutan na tua pulutan no pa kinorohingan iati nga pulutan na tua o kundi ko sigog nangko tu mantada tua ain tutunan matim isay guas daw jadi iati na dahil papain tutun da kinorohingan ide pamalahawan ni matid I will go hiti tu sayra no pod tu iati no pa nga sebagai dat buah tua di papakitad isayo guas nga sudah pasti tulun nga kasihom tok otopot pamakapiyad durian ni lolo ha kada di dat andasan ku dadi durianum piasawi pamadi lolo ka itinapot masalah di isuang dat kerohanian nga minta langkot agu umuot kakitanan man tadi di masalah ina boras ko ditinu dat ina padihit iati na pa nga sebagai tua nga atutunan to ko dat isay guas dati okay miagal ko tugas-tugas sa igreja sumapo hukum alam gigo dat may papatapil dat suwayot suway ngaran ka suway ngan patapilay jadi iswangget contohnya tugas-tugas iswang gereja sera na pod kawaya takot ti kamon da tugas iswang gereja nga agumo masalah agumo na po masalah itugas-tugas sa gereja nga hali piad har masalah nga pasti kandet papakito papatudok toko dat isay guas dati gumo na pati masalah iswang tugas-tugas gereja nga palogasan na dati dat inopoy guas iswang na rohani dati nga ako simban agayo piyati masalah iati nagi nga saru toko dat dicabar melalui titanganak dati kadang-kadang ko iswang keluarga sendiri nga cabar toko latanganak lobi padi dat may pagyambalo ti latanganak haron day tindakan delad mungkin dat sala lang ka ngahirin cabar toko kitoh toko dat atapat nangku dat kinorohingan na guas dati ko rogon kita hir matirit hirigi hari mangkuit miagalidit ang aga andahi masalah nga hirinad atutunan takay atapat kapiyad guas no pa dati nga kinorohingan jadi ino pa dihi pagangatan dat kumadati da kaswaban da bay no nga may na dati pokitono dot guas na po dati nga kinorohingan iati na mo ti tua buah-buah kita adalah buah iati na itua
didit papakitad isay guwas dati. Kalau boy pi ya kadi Elda Edson ki nga may kasari irikot iso ang kakabaktian. Iti na pa kumundat kalambatom sa kirod imilo po may sambayang nga kadang-kadang got kalambat to kuno nga oy o tingayaman no kuno di may sambayang ka sigog kadi lagu panutup no yolo ka yung hari ginaw ko tit intay jam nga pukul 11 so di moy di record nga sigog kadi inilah harapan hati kita na di lagu di nga ino pahit papakita dat ihati no pa di nga tuwa man ta didit kay sisani di korikot to kay kasari hinggo panang kuya moy potabi nga korikatan dati papakita ihati no pa nga sa bahagian man ta didit jemaat dahire. Jadi ihati no man ti tuwa da kinarahingan mahita ko no umbalay dat paing kukuroh pet awayaan dati nga pati lambus ta ko da papa kita gisambai na pay tangaw na ko kita dati nga tok iyalo na ko piyahit pananod kinarahingan ka paing kuran ang kuboras di Raja Nebuchadnezzar sayra dat Daniel nagiinang wayan di tambalot di siyo manapat ko piyalod isyang nakarohanian ako ni nang kukot hali pia penyembah berhala in Raja Nebuchadnezzar nga minaga ko ni siya isay kinarahingan sebab mantadidit kekuatan da iman dia Daniel mi tambalot daw jadi iati nga mahita ko dagi manto ko pagiroto o ginaw datid gumerot to kumad panadunan dati kumakinarahingan gisambot momonsay tulun da kakita na po dati nga tok iyalo na kapi pananod da kinarahingan da otopot ka agumo na patit ay kakitanan da tulun kumadati otopot kapi iyati na po nga intangan da ko na patulun okon komongin minat tilo di kabanaran nga minat ni gilam mintangkat iyati no pa nga arato pimanan lagi tulun na arato to ko nga ino pa iaosan ang hindi nga iyati piya sa PSD nga miman nagid arato siya tok intan to ko na siya ka sa PSD mah irino kita aramad sa kira na pod miman kad arato it sa PSD hingga di diaguas isiso iguas takat nakurato miman kad arato nagitit sa PSD boleh jadi dahil ti grup iti nga haray ti di ginawag nga naray tandati di kasuaban da bay no kumain na pa nga iti na pa nga iso panggilan na kinarahingan kumadati dat manang kiadidit ginawa dati yadi sakir na pod hara ginawa no dat kada intanta kay siya hingga nakarikatan ka isyo na dahito gumo ka piyo boros haro nanday rancangon do kayo o rancangon dati porke mahan dati ka o gumo na di cadangan ni ditiso intalang lagi ginawa ditiso isyo mo ki mamaha tanto kam hingga nakarikatan kada to ko ongoy ka kada to ko ongoyom berjaya ransangan di siyo tapi sa isapi anggota nga magi nugarit yadi magi pakat-pakat na gid supaya ino pa rancangan dahiri nga tidak berjaya sedangkan isi sa iguas dati sa kirah na pod megal ka ila kayo isi sa iguas to kumagiyumang yulo ay jadi irito isisa ikasariguas miagal dati to isisa atinan na boras gadid ayat isa na patinan nga agumo tako ka magisusuay at tujuan
iti na pamato ay mila mo borosat mata hoku ka siya mila mangintang iti gakod dat isiya na po loom ay arati siya lagakod ka mulak ko tayo kapay kuro nga sayra na po ay kapuriman takad isi sa otinan dati irin na daw mag-isi sa takadagi milah na po di diri nga kada na dat ay ihati na po hom papakamu-amu dan iti sapi anggota may na dat ihati na po tim isisa daginawo isisa katumbayan toko isisa korikoton dati kumakin rahingan jadi gumu pada di hot borsan takolo nga puji Tuhan tu na korikot adi pukulanam yo nga ako pada napasan nga haroh pakagot daw da suab hari Jumaat ta pamandi di suab gi may ta kono kaisi soot kapurimanan dati ginawa dati darumikat kumakin rahingan maya diti kabaktian da hingga no po may na dati patuduko da ihati na pati nga buah-buah tua tako di kinarahingan magisisa tako tu isisa ogwas dati kada tako na papamu-amu tu okay toh no na pod asong kuro hiti sa dihom iya na nautusat manhakot katungagan kumadi siya okay jadi siyaw diwagu pakamong suab harap paluang dati miyampay ta pakagu di Tampinay Masmil isu ang kalimpupusan itit kabaktian dati katalib na pati misya takad isu ang nasambayang Magisusuay katapurimanan Torili mo Dito sinuwalan Kada katongo Haroson lihon Haroson lihon Nong kitang balut Yesus kasasarit korong mamoduli Ay soko iwan Sinunudaw kadang ketong Yesus na sondihon Masuk toko sanggulan Kosorot toko dinangaantakan Korwol ginaw inpong sara makanaw misis at takad iswang sambayang inarahingan iswang kerajaan surga kasuabon diti si kawihay tu insan pada nakatalib hati pelajaran da lumis imanahak dat penentudukan kumadahay ang konsikaw tu berusaha ihay monotos ihay da monopot dot magisakadung gatisam tiso sebagai depanan da kinarahingan disambot kanu ihay da papatuduk at isayahay isay ginuasan dahay may nahay ampunay mantada insana nakalamokan dahay tadaw da bayno no lahaw kaguyahay dat sumimban ikawoy andahay dat amiantok di karahyan ina kamyang paidahay sa ninaro da pagindalanon da tadaw da bayno
may dat ihay na pam isiriba kasari da pangintangan pangahakan no. Pinasamayang dahay iso ngaran ni Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw da kinampayan dati da kasaban da bayno, kada dati lihuay data daw da suwab, kasuabon da suwab, sanang napapiramutan, pagyampay ta kasari kasuabon da suwab. Hinako po, sanang tadaw hari Kamis.